uma sisendaweni esizinyama sishaya indlamu zonke inhlanga ihlele ngokuzwana kumnandi kujelile khuluma lapha ngomkhizi washawoshi kwalo mafuke kanye nomagubane awuyebo Mama Mati, please man. Rengo mayepati kama guvani man. Ninga stop him nandi man. Wazini vusera msida mpera man. Yeah. Hey, bareka vo. Wa parijuane mama. Wa parijuane. Hey, bareka vo. Wa parijuane. Bareka vo. Parijuane mama. Dwesha namane Ngono wabuwa ho. Yanibulisa sidwesha egameni enkosi zethu zashumi. Ngalibisa sidwesha egameni. Ya, ngesixhosa sitolikwa madoda. Sithotsa sinatoko. Impapa nento nalo mfukeni. Ndibekisa kuwe kanzi isotha sixhosa sitolile. Ngibula wena mfuke hori. Sithotsa sinatoko. Manene. Mahlani ngendawo zethu sizoqala itheko. Ngontate hakule mfasi musebenzi uzobaqala. Yabona mfukeni. Wabona mfukeni. Sundiphambanisa. Uyandidika ngasiphithiphithi sakho. Usizinqene nqane ngathi inja igaqa uthi phetsho umsilana. Sukubhoxa mfukeni. Ndibona kwenzile kawufela. Impa kwana buphoksana mfukeni. Intoni? Uyabona ke mfukeni. Kulapho ufika undithi iye engqondweni apha. Ndipopiyane ke ngokulana. Indawo qala. Andingonqondo mfukeni. Ndingungqonde. Okwesibini khandithethe ngabhoxer. Ndithetha ngokubhoxa mfukeni. Siyavana? Yabona he. Mona ndata ngqondo uri musebenzi njalo ufikile mona uyise hlong ya hae hape le tsebo yena ke ngqondo isengqondo fela and hape bua di-boxera le ka bloka bota le di-boxera ya ndikona sitsemba ka tsena he Wembafuwana. Siyasile isiqondo thina yezwa. Vanala hlele phansi. Manene zidwesha zakothi ningakhathazeki torhwana. Awukothekwa kaloku lingenazo izaphoselane ezimana ukuphukaneka nentakumbane ezifana nomfukeni lona. bana besu kae ka bakae hona mo sna se mau thekong di mau he Uyadelela lo udinga induku. Manene nansi ke into esingayo namhlanje. Kopsi upasa magabini igqirha lam madoda. kokonono makubani Dr. Joseph Magubane, Doctor of African Medicine, qualified under the water of Tukela River, 1967. Wow, good na good. Ezekani madoda. Matsoho bokate. Matsoho bokubani. Ngaka ikhuluma kubani. Awu. Komosi. Kanti sunesikhathi eside ngawe inyanga. Uthini manyoni? Mina ngathwasa phansi kwamanzi. Ngihlala neingwenya. Ngihlala nenkanyamba uqobolwazo. Akekho nje la kunina owakwenza into enjalo. Ay, cha impela Nkomosi ngiyakwesaba. Ukhokhovu lenyanga ngiyakwesaba impela. Hawu ngoba esosaba into yokusatsha. Ukuthi ngiphatheka kabi nje ngoba lo mbhalo awuchazi konke lokho. Manje Nkomosi uthi wena ngaleli phepha lakho leli usungalapha noma kuphi kuleli izwe lakithi. Impela kunjalo manje. Sorry mama. Sakubonera please mama. Hayi sikhulunywa ukuthi haro kuwe senza mabingelelo. Pha uthi ngibonela nomlisi. Ufuna ngikusize ngani? Please mama sicela ndawo yokujayiva so. Habe, yimihlola.
Uqala wathi uyangibonela. Manje sewufuna into yokujayiva kipi? Kanti ungizwani wemlisi? Hawu, please gogo wami man. Asidlali ngawe futhi man. Ungakwateki man, sizokubhadala futhi man. Yeni manje. Wabafazi akanye ngivisisana namhlolo bo. Bathi bezongibhadala ngendawo yokujayiva. Yeni bakithi. Ngulubi nonela bo. Please mama unganibisi ingulube man. Sifuna ndawo yepati yokujayiva kaChirwali man. Nomagwababa. Asikuncenge man, asihambe mongale wami uyakhosha lo mama. Aha, hambani. Hey, my homeboys were giddy. Especially boys. Hey, man. Yeah, Sonderani, come this way, please. Yeah, I was running his own and okay. Baba Magwan. Please, sorry now. Baba Magwan. I need to we are music. Ibanda. Yamarobora Wagdar. Yeah, Renake, Ibe Ichibambori. Yeah, out in Ibatere. Yeah, in Switzerland. Hello, Mr. Magwababa. Ay mane, akasi magwababa lo. Oro, umagwabana lo. Kuyafana man, tiki na 3 pence. Hello. Whoa. Ingathi kuzobakhondwa nake lapha. Manene, elitheko livulwe ndimi ungqonde. La uvalwa ndimi ngena ngoku. Ndiyabona izisu singqotsetse nitshile. Konke lixesha lokuba ke ngoliqhwabitha. Ningekagxothwa kuba izawugxothwa ingathi nikrasuke kakhulu. Sisuka kude kangaka wona sitshela ukuthi sihamba long distance sizala epatini awungasisukeli man. Hey wena ndoda yakuvala vula man. Ye wena yabona uyandikhayela ne uyandikhayela ngubani igamnyana lakho Ntsimbamba. Yena namadoda nobabili nifike nabiza ngomagwababa la ngathula naphinda futhi nabiza ngotiki ngabekezela senifuna ukudla ngenkani ayikhuphe hambani man ngondo ukwanetha rimpatso la diketse matsatsa jole latella haya Hey, Mafukeni, mama. Please, Baba Magwan. Mina nizakhulunya nabo ne. Please man, tura man. Sama. Hello. Hello. Oh, yeah, more. Hey, man, had I thaba man, niks. Just squat. Just should help. Asseblief toch. Ons soek die plek met die toerdokter. Oh, ja. Oh, die toer. Ja, ken. Maguba. Ja, right. Ja. Ukuvuswa yimini uyiphosa lokho nje. Ewe. Uqaphela. Ha? Ukwenza njani? Khoma masinyane, ukwenza njani? Ngifuna oho. Ha? Utufuna ukwenza njani wena? Hey, akho umsebenzi owenza. Ulokukhuluphala nje kanti uyakhekheleza ulena yile credit train yakho yobuthongo yale hostel. Yamoshela. Hey. Mafukani kuyenzakala ini lapha? Bafunani? Bona chuma. Batho bana ekare bana mathata mohlomong mogubana ka bathusa. Is daar moeilikheid met ons hier? Ai, moeilikheid. Ai. Hey, hier bij die hostel is net ons dakkies. Nifuna ntoni? Sinenzele ntoni, hè? Ja, ons soekie vertou nie. As daar iemand hier wat ons kan help. Weet je, ubatshele lana khona indoda kuthiwa macingane labo toto neabakhuluma ngabo masangene lana chithakelani igule namasi ngiyakutshela impela Ja, hulgile. Wacht daar. Set. Kufumalitse customer zintsha. Hayi, mfukeni hamba atshe uthi angisebenzi mina namhlanje ke niki holiday. Ukubani? Holiday yayi. Mfukeni bazalukhokhela i-off uma ngibasebenza. Ngizwale. Iblikere ke magwa. Hayi khona usukhuluma enye indaba phela manje mfukeni. Kwababona apho wena belungu beleshwa ngemithi yesintu. Hayibo, Libona ke batho. Bokubani chalete mntathi.
tšhelete ya tshwana man hawu hayi mfukeni noma kunjalo okokuqala nje uma sengibasebenza la ubani ozobatolekela shawe chotanka wena ndoda angikwazi ukuhamba nawe ungazi ukuthi ungisaphile ngaphandle ngazi kanjani ukuthi na ufuna ukungenza ungenza isilo songubo lapho ngaphandle ngithe kuwe seroom 8 shekha ngizokwenza njani njengoba unqumane ngekho nje wena Sibeko akudoko liqalwe mina lelo uzobona ukuthi wenze njani yazi wena Sibeko awazi lo msebenzi othi uthi unzima kanjani ha awazi lutho wena uyazi abanye abangena lebezobika ukuthi bamthathela intombi omunye ezobika ukuthi bamtshontshela imali omunye ezobika ukuthi ugogo hey kunzima kuleni office Sibeko man Lungile ngicanga ukuthi uhambe ngizobona ukuthi ungenze kanjani hamba ngizolandela hamba Kan ons met die dokter gaan praat asseblief? Uthini manje? Hayi uthi ba umkhize ufuna ukuthetha noMagubane ngenkani. Hayi. No. Uzaphuphisha muthi kaMagubane lo. Wat sê die oompie nou, oompie? Hayi ntombazana ndini. Musukundibiza ngo-ompi andingo-ompi wakho. Uthi uchirwala. Onze dokter se medisyne syndroom. Yava ke? Hoe kan medisyne droom? Chawe Magubane lo bakaki habaki lona usunzo ka hayiko tolo ka he habaki kom lapho beselungena ukomo okulungile khabazela bangene Chawe ngizokuthiwa wena uzotolika ewe ihlo ndim imani cime lento ubasijona ngifune lapha ngisebhizi ngithetha nawe yaqonda Hey, don't sit for my bed wena hey weshaw akuza nabantu bakho man Wat sê die kwaai oompie nou, oompie? Uyabona ntombazana ndini uyaqhubeka nalento umane usithi uombi kum wena uombi kuthiwa sukane ebhedini kaMagubane weg man nawe Magubane uyithatha phi into yokuba abantu ngabantu bami benze nomfukenge aba bantu man andibazi tu weshaw ukhona ungitshela ukuthi wena ungena labantu uzocabana nabo la endlini kanti abakamfukeni Ag nee mense, groet ons nie eens mekaar nie. Hallo meneer, my naam is Jacobs en dis my vrou. Hayi. Hey weshaw awutshela abantu bakho ukuthi inyanga iqhawulwa uvela lapha lo siya khona hey wena don't shake the hand of the moon where you come from we go Ons is van elders, oompie. abatshele shaw ukuthi inyanga imelwa ngenyanga abavula isikhwama futhi don't wait for the moon with your feet open his pocket Isa Hayi hey uyaphi lo mana khona lapho uhlale phansi futhi Hlala phansi. Hoekom moet ek sit? Hy het dan gesê ek moet jou sak oopmaak. hayi man akutshiwo ngolo hlobo uthi hlalani phansi azokwazi ukuninyanga khuphani imali sheld Gee maar die geld, anders toere jou. Hey, Mafukeni, umaqingana, uthatha short left or uthatha underground? underground Hey, niyeza amaqingana nizokuvulela. Umfazi omlungu madoda. Oh, sawubona Mrs. Bandla. Oh yes, good afternoon, Mrs. Bandla. Good afternoon. My name is Mrs. Fisher. Do you have an African doctor staying here? Oh yes, he was due a celebration. Oh, a very good doctor indeed. Is that him? No, I think underground. Yeah, tables. Oh yes, you can have a seat, Mrs. Fisher Bandla. Oh, batshele ba uphephethelela phakathi phephethe yeah okay hayibo What's all that about? Zoo money, zoo you.